Karbi Anglong Digital News Forum pen recommendation alo avetik DIPRO long pen portal channel kimi kangpu aphan NOC pilong lelo NOC kabe news channel Facebook page channel ke news pu hok on elo metha tumsi rigs channel to Thengpi rong arnam inut pu asar lam theson si non malamakai digital akai puamat inut amuni dalong mobile humni humthom kido por hura bangki mobile EC news channel EC pu akai nangle rok tanglu la son thosi non malom abang putin alongta mobile kido repena job aning ke hang aling si news channel chingpu ret Facebook page kangpu kalili kalanglang langabang do ave setame news channel abang pu pura kalili kalanglang asai ke claim tawa tungsi nang ongbom jasamet arta ke jom hek mobile pen edit heklo atum helo news channel kangpu ke ongwara da joini methang media aron mate media ethics role media ke claim nangji aron kachini bang wepensi social media along kalili kalanglang news kasalam thap banga video photo includun po news kasalam thabatum do victanglu lahaya joini rada tumaphan pamang hupen danglok rada phan ahokpet abirta ppc ke ther ke hap nongno ke jo bangsi claim rong news channel kangpu ja phan arona lo ave pin setame a news channel abangki aning hangaling ing pupon bomlo bonta bang so kalili kalanglang a news channel kangpu re datung on ajak ding hela athi sarkar mate authority ec ing tangkring aron pathik kwang tang nangli jong hele district information and public relation asai hemalong NOC mate news channel kangpu phan no objection certificate aphan hangdam sata DIPRO asai hem along pen abangki longpon pelo nangli NOC longji bonta arona teng criteria choklim nangji lapen akaprek kinang sodadim along pen NOC chepon pe pulote nangli DIPRO asa hemalong pen NOC longpon pedaji tangte kunat pen lo NOC kipon paprang nangji nangli tum chinima ahok nangli tum DIPRO asa hemalong pen news channel kangpu japhan NOC longji pulote aprangsi nangli tum Karbi Anglong Digital News Forum mate KADNF asa hemalong pen NOC chepon nangji penpor me non malom Facebook page ingpu kraisi media amen pen kunatni kumatni aphan kether ke hap tangka ke hang ahok he birta ki pi kumatni aphan nongno ke jo lahai huye phai bat viktang jongsi ahok pet apherang ke pulote lason ke claim longle kumatni aron re controversy personal against dokok hin alam the arjudam si ahok pet alam the paklang nang jike journalist atumasai amovedu bonta non malamabangki tangka joine ejahak arta kabe arisoto mobile out cripen page ingpu pop media pu chekrongsi tangka ke hangi kether i arisimsi pinchong i datham onparta arniwangsi portal channel kimi kangpo jok ang theke akisungsi klang lasinon penki DIPRO pen NOC pipelu jongsi DIPRO pen NOC mate registration ave a portal news channel jongsi kopinian ki sum holok ahut authority atum action and that sata DIPRO KADNF pen thangnat kipudun avelu lake methanga tumsi adai chenang jongsi kumatni abangphu bangphiatum DIPRO long news channel amen pen NOC hangdam sata KADNF pen recommendation avetik ke DIPRO sa hemalong pen abangki NOC longpon pelo portal news channel puthak DIPRO long NOC pipelo ko puthak district information public relation officer DIPRO utpalang thasa pen kaning jelam thi arjusena ko আজি president secretary logote তেওঁলোকৰ সত্তাধিকাৰী উত্তৰাধিকাৰীসকল অনাৰ্সিক সকল আহিছিলে আজি আমুক মেমৰেণ্ডাম দি গৈছে তেওঁলোকৰ কিছুমান সত্য আছে যাতে নিউজবিলাক ডিজিটেল বা পৰ্টেল নিউজসকলে তেওঁলোকৰ এটা ভাল ৰেগুলেশ্যনত নিউজবিলাক মানে চলে আৰু মিছ ইউজ নহয় মিছ ইনফৰ্মেশ্যন নাযায় ৰাইজৰ মাজত আৰু যিসকল নতুন ডিজিটেল বা পৰ্টেল নিউজৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন
তেওঁলোকৰ পৰ্টেল খুলিবলৈ আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যেন আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিজিটেল নিউজ ফৰামত তেওঁলোকে তাৰ পৰা বস্তুটো মানে স্বীকৃতি লৈ পেলাই আহে আৰু তেওঁলোকে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত মানে আইএলঅ' বা যিকোনো NOC বাবে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই ব্যৱস্থাটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে আমি এইবাৰ পৰা আহিলে নতুনকৈ পৰ্টেল বা যিকোনো নিউজ চেনেলৰ পৰা আহিলে আমি এইটো ডিজিটেল DIPRO নিউজ ফৰামৰ পৰা আমি মানে সেইটো যোগাযোগ কৰিহে আমি এই পৰ্টেলসকলক নতুনকৈ তেওঁলোকক পাৰ্মিশ্যন